الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كرا حمدك الله عز وجل أنا صلوات وسلام على محمد صلى الله عليه وسلم upravlja se li familiju ashabem, uprasao kova suđidnija kle vozvišime porukencar, ema kea dunjanam ke nisara verosen sar musliman. Jektaro islamska šartija i talo pravalen o muslimani te del poro zekjati. So znači nela dajtalo čistive toro barbari. Olafi ez zeka kjazično smisla znači nela nema razvitog, nešto so bajrol. Salmangela takva menga Allah azze wa džel ko dejbe zekati tere barbali paskoro, a dvajtalo taro sebepija o Allahi azze wa džel te bajla kerel toro mali, toro barbali. Inaku pravaleno Allah azze wa džel ko skoro je ftava veštana spominela zajedno namazi emo zekati. Wa aqimu salat wa atu zakat. Emo kula sokolineno namazi emdena po zekati. Soski talo zajedno spomnime ako li vadetja pravaleno, zajedno tale spomnime sebea so o namazitalo najbaro telesno ibadeti. Dodeka o zekati talo najbaro ekonomsko ibadeti. Ulema tali složno, a dva mamuška so ne girinela o deji bez zekati, te žanel deka dva mamuškalo otpadniko tare Allaheskoro din. O Allah azza wa džel, kogo pišinela o bogobojaznu, so takva luko, o paševeđi ko Allah azza wa džel, amaru imani talo nesar povrzimoda, a da vaso i kalatara mari džepa, o hako su i talo te delko klakoj tale zaslužno. Uleš Allah ko Kur'anika va kerel, len tenalu l'birre hatta tunfiku mimma tuhibbun. Emnanete doreseni bogobojaznost i kulminacija imaneskeri, sađi kota dva su i tu menge najdrago, najmanglo na delinenor. Kja ver situaciju Allah azze wa džel kogo pišnelo mu'minja koji tada, o atributija, o iskrena vernike, o Allah azze wa džel kogo pišnele makerindo, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Em ko advas odinjanen rska, kolengoro mali, kolengoro barvalite, on adava delinenale ke Allah eskoro ana. Inaku pravalem, i cel muslimaneskeri koga dela zekjat, ili pa koga dela sadak, ili pa ka vervršta dejve, i glavno celtalo pravalem, a da leate dole selte Allah eskoro zadovoljstvo. Vojedno pravalem, ovda talo se vepi torotke prepreka tena koje džehnemeske rijak. Makatar hađovaja deka, ako na ne iskreno nijeti, ko dejbe zekjati, dejbe sadaka, te dole se Allah eskoro zadovoljstvo, a da vao vela se vepi, to je taro stanovnike džehnemeske. Allah azze wa džel kogo pišnal nekole manušem koji jomul kijame, među adava kao velijek manuš koja so se ne pravdeva steskoro, koja so budela sin. Emo Allah azze wa džel leske kakrel len čile neko džehnem. I ovka bunilpe soske Allah ko džehnem. Toga što Allah i kava kerel, po tu dea sine tove poznato ki dunjaja diko botalo pravdeva steskoro. Diko bora kva dela pomožinela amantuna kerjan, a da va zada o Allahi tovel zadovoljno. Em primetinen pralavena kariga, kogo na muslimanja dena, ne ljamen onma džanajate šiva,
ако е тало дженетлија, одокаделе дженети, јегутите халовен. Ако на нету чисто пакјај, што значи на чисто пакјај? Ако на веруина кој јекипе Аллах ескор, ко пекамбер дуке Мухамед ескор алиселам, ама најбаро хуманитар со о. Ама разно шукари веќе джехенемлија си. О прво нешто тало мора акала дуј чачипе те потврдине ова. Нели аме најчесто шунаја јек пример кала, нели? То шетвоје си. Сарине, шукар си не поможинела си некава окова. Вама надала кога дена лени силен цел. Која е тали цел? И целта ли ки дуњаја товен позната? Емо Аллах аз се ожида са ке манушемен слична ке делален товен позната ки дуњаја. На неи цел Аллах ескоро задоволство. За цело муслимани кога дела, ов дела о Аллах и тоа задоволно тара два дело, а нам манушата кнеске машала кобор тала кова шукар, кобор поможинела и рете тавера бука текера. Инаку палален дикено Аллах азza wa jalla со пенаде манушеги кога дена по зекјат и кога дена по писадак. Аллах ленге пенела гер. فأما من أعطى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Емо кова со дела. Дела шукар садака, а мен лесе као леснина. Ва ема мен бехиле вастегна, ама но кога со итало стегимела сте скоро. Оква кој тало себишњако, а мен какелале ске палипо. Дали приметина карига со са зависинела о шукар животе му била чо живото, зависно кобор каде ке Аллахеске кодо. Олеско пекамбер алиселам спомнинела менге дикен о мелекја сар поступинено коле манушеско кога дела кале скорано. Маке кај поврзинге вела соске на неамен берекети ако марекера. Поготово соске на джала мен ги бутичали неамен, кади као резултати тало со надаја, о хако е паракра бајтало зекат. Секоја не води веđанена се случин ги вела пшаловен. Секоја не води ве кога бијан ги вела, појави ги вена дуј мелекја специјални. Јектара дала мелекија пенена агјар. О Аллах, а дава манушо кадела и две дупли ринеси. Оквака накадно. О Аллах, окова мануша и две со надела уништине скробарватите. И одолесе да палален о зекјати кога дело муслимани, ов адалеа не го инела поро барвалите, задо Аллах азza wa jalla деле повеќе. А дај тало гаранција таро Аллах азza wa jalla. Дика такло Аллах азza wa jalla. Кукуци хадис. Ја ибни Адем, унфик юнфик алейк. О ту чаво Адем нескор. Делинен, поможи, те манглјан туке те делинел. Со халуваја катар, ако на делине, ако надаја то зекјат, ќе бија ситуација, ма очекујнда о Аллахи азza wa jalla те мукел туке или пак те дел. Јек пример само дикено Аллах ки природа, си кавѓа менге, дека кога харица деја тарторо мали, ма двајда тало зекјати, дуј текваш поспалела тарторо барвалите, за да тиранел туке буд. Дикено Аллах азza wa jalla, ако посматринаја и природа, буд јасна примерија си оваја ендерси. Пример. И да намен ко босани. Прето вела два босани. Со кергјан ту, динјан садаке пхувјаке јек зрно. Јек зрно динјан. А гјар почнело сади белескор. За мангелова е така отке, тамам, ту манге динјан јек зрно. Или пху манга да отке, ту манге садака динјан јек зрно.
Ајдете ди как на теди садаке повјаќе со дигена два зрно, сар и ранела туке. И ранела туке огромно е босанита робеж, дешо панч бишкиле, ковасото Андре шекери на чигјанан лесте. Ковасото ан лесте месојек семке семке дингјар. Ема дија величина дингјан зрно, кова огромно бостани дингјар. На нели туке примерите халове о Аллах Азza wa Jal сар поступинела туја кога деа торо зекати или кога деа теди садака о Аллах Азza wa Jal сар иранел. Джанена пралален кој надела, джанена кој надела поро зекати, джанена кој надела садекатул фитр, надела поро зекати, надела поро садекатул фитр, оква со итало послушно шејтанески. Кога итало шејтанеско раскери сар, со Аллах Азza wa Jal кавател, емо шејтани да ракерела туне чоролипаја. Таман те мангете да велат ко шејтани кошерем посетинелату. По парица, И си тут би завршиме буки. Парица, опани кој ка платине? Иструја кој ка платине? Дикдико чаве, рестековати пранди басор, кај си га да? Кам телту каджанелтке не кача торо шукаре, о шејтани на нотке кала примери. Чачутни случка, уштингја јек, решингја те дел садала варе садака, аро садака те дел чоролење. Уштела сабале те джалко саба намаз припремиња о аро пеа те дел чоролење, и роми уштела па два моменти ди келеруме, кај си дингја? А кела, паке ки джамија те дав садака. Каде ту садака? Завршињан сате буке па каде садака? Надикјали опатози од кога момент. Зона сменињан. На нели време аква намештајте смена. Ко борбеш управле сте пешали. Како борбати киерга окревети на тебе. Шунела, ром, мукляди садака, да мукля са, паге моја джала ки джамија. Понеј се имами приметиња кефсызи омануш, бизо кефи. Завршим гео намази, имам јакрески те манглянта чуварец, бујру, на сянко кефи факелвајде сои бути. О, бро, джефенди, пуш лянман капхена. Синемани бали битка, хайрулла. Вакерла уштингюм те марана не шејтанецар, пакергюм не са самаргюм. Аман кога ли дај шејтаненгери расторингјаман маргјаме. Со манглата кере, победингјао шејтани тамам ти дале наштите си дема. И дај шејтаненгери, али кога ли рони там, наштите да. Кава и та владија ситуација, шалален увек некој катергјол туќан глал торо уда, зада те наштите дека Аллах е скородон. Дикем калален о зекјати садака кога де, о Аллах Азza wa Jal, торо дживдите сарбај ракерела, о Аллах сара ракела тут. Овакти ко Сулеман алейхиселам. О Сулеман алейхиселам спреминела пете джалко бија. Тамам спреминела пе, ко удар леске, хувела, хајде бујун, как се дикел мелекул меут. Те налямрени душа тутеле кој сородеа паква вакти, на алим задача джитуте, о Сулеман. Хајде, иншалла, со задача, акела маджакобија, со сете маджакобија, вакело Аллах нареди јаманге е джамутрескели душа ки свет сала ко бјавтел. Потана не те убија, а тако трагедија. Нагело Сулеман алейхиселам. Тај сарутно две ко пазари, о Сулеман алейхиселам ануша, аки одате джамутреско роди. О селам алейким селам, весоске на верати ко бија, саво дости се манги. Саво пријатели се на джањако бораджи кергам, о Сулемана чол. Субханаллах. Ратијало меле кулмеу тоа зрлива керја кадиле джамутрескери душа.
Место тева керелнанги мочол мулава и дженаза те парона ква пнамаги ко бијавна сонале. О Сулейман алейхиссалам бунино. Иран гјапе ко порокер, о Азраили подуито дрон пален главу Сулейман. Хајра кана соал, те наленак нам и душата ли надава кјот алин такав ке чудно бути. Хајра иншалла соја бија чудно бути. Aquela tamam kuvim que havia sala kai so kedena pe manusha jamutresqueri dushatelo. Quando no momento kuviata rudar yek chorolo. Ema tula kai o sai dia kale ke di baskor. Aquela que o da te jamutresquor. Aquela bujo. Aquela digme diversența na halimar. Te isitu aquela khater ya Allah subhanahu te dema nešto te hafte piacarna, lela kvo gaza, adare ke di baskore jamutresquor da, čivede akele čorolete bešel ko tankaro jamutro bešel. Beša karira. Anele se suisi spremimo hajde pive neka halo manuš, hala, em taro je puti, hej Allah. Aquela kva manuš ergaman sagir. Te isitut moro hatari vaker. Meri dova talo akale manušeske, ko borso dredinjana kale manušeske te dživdiner. Sebe pje sagijakoro, kaj i kalgate pomožinelma, hatari moro dele panda šova vežbešte dživdiner. Quando va isto momento Allah azza wa jalla objavila mange melekoske Iran tut palal e çoroleskeri dova ke yunka bullo jamuto panda şoa vežbeška dživdiner. Ema gerna vilindeskeri dusha. Soja dva su durisalo teletenalisri dusha, o dejve kala je skoro dro. Jakana kva dejve pralalen po nekoga štalo farz, a dva farzi talo te dana ro zekat. O zekati pralalen neskoro propistalo, o delate je puti ko beš. Razlika su i zekatijem sadak. I sadaka na nela je vreme. Sadaka na nela va, ko se ko avartu je dela. Dive, rakjate, javno, tajno, sad mange ašajtele. Znači sadaka šaj, em javno, em tajno. So lajko Kurani vakerja. Ellezine yunfikune fi sarrai wa dara. O glaso denena javno, em tajno. Dozvolimo i ta vladu. Nikoj našete ne giznala, vajeti sjame po Kurani. Ne isti. Anano zekati palane, ov delate je puti godišnje. Sad delate o zekati. Mora to vrtut mali, bar valite so delate zekati. A dva malite bešel jek bešte na pipindjove, entara dva mali dujte kvaš posto delate zekati. Ira nam sad kada o zekati ko pare. O zekati ko pare, koji trebelate? Zekati trebelate del ko pare okova manuš, kova je sposobno tekinel enjavar dešuje grami altini. Kobori eftavar deševlja kanogrami, nažno otpriliko zlato kobori, dakle eftavar deševlja. So značine la upreteli silitut efta 1000 evra ki strana, ili 10.000 evra ki strana, palo je veš tusjan dužno lenge dujte kvaš postote de zekat. Kobor kerela dava, ko 10.000 tusjan dužno duše lupinda evro te de zekat. Ako isi tut pohari sa pare, so šajte kinel pe njavar dešuje grami zlato, tut nasarela te de zekat. O zekati na dela tabe, a kakva mu ka zekati? Na. A kaže ga si pravilo. I si tu te njava dešuje grami altini, šel grami altini. Dujte kvaš grami altini, dužno sam te de zekat. Znači, dujte kvaš grami, ako grami talo eftava deš 140, vaker tuke 175 evra kade ada leske zekat. Ko šel grami. Isto agar pšalale
зекјати делапе да по бакре, и си тут саран да бакре, помеѓу саран да бакре, джико шелу биш бакре, а карига каде? Јек бакро зекјати. Исто зекјати делапе ко гурува, делапе ко девет, делапе да ки трговачко роба. Тумен со бавинена тумен трговија е. Кади кен 1 јануар 2024, 1 јануар 2025, ко бори ситут ко моменти поседуинеа, а да не робаке дужносјан теде зекјати. Аква е тало пшалале обавезно. Каске делапе аква зекјати пшалале? Зекјати делапе чороленге, делапе мискиненге, делапе мануш ко борчите исплатинел. Значи борчите исплатинел, наш тие филјанеске тиранално борчи, шај слободно тармо зекјатите дав тиранел по борчи филјанес. Дужниковске значи. Зекјати дела капитало мануш некој роби, затворенико, текино пери слобода, кауција, шајте делета второ зекјати. Ем зекјати ко крај, значи пенела, офи се билила. Ке Аллах е скородрон. Соја ко Аллах е скородрон. И улема и тади сложнова кена предсакова е првенствено и сиде право, око кој бранинела Аллах е скородин, газија со и тамо. Но, према Кохане фие, он капене, фи се билила, ке Аллах е скородрон, и тало са, а да вас оддржинелапе, е Аллах е скоро анаф. Са со и тало поврзимо, е Аллах е скере вераја, а кова и тало, ке Аллах е скоро дрон. Воспротивно совела ко надајаво зекјати пшалале. Аллах Азza wa Jal преко пекамбери кава керел, ем торо барвалипе, ка претворинелте коса, ема два сати сите тасавелтуте, тем какротуке, месиум торо мали со ке дингјан манки дуњаја, наманглјан теде торо зекјати. Осем со исјамен пшалалено зекјати, муслимани ко Рамазани дела садекатул фитр. Со представинело садекатул фитр, о садекатул фитр значи нела чистибе торо мали, торо пости. Савша е кефалјо. Ко намази грешињано намаз, сади справинеле, сехви сежда. О садекатул фитр и баш сехви сежда тере постеске, тере уруческе, додека постинеа сине акушлјантут, увредињан, нека скергјан гибети, сјасне нервозно, ео сама кова садекатул фитр чистинела торо поститаро чуче муабетија со сине. Сад делапе садекатул фитр, негој капучел, абе ме постинала колко. Дали шај само мангете да види сарине? Дужно сјан сариненгете деко кер садекатул фитр, без разлика дали постинена или на. Дури садекатул фитр деја адава бебе и Борисов хиравеладе кобоги. Кога е последен рок каква садекатул фитр джи кога делапе? О садекатул фитр делапе са джи претекол дигевело бајрамско намаз. Кој дела са джи претекол дигевело о бајрам намаз, лескеро садекатул фитр и тало тамам. Дозволи јани теколдиното бајрам намаз, тут више на не тут садекатул фитр, тут и си тут обично садака. Првенствено аква и тало хако пшалалене чороленгоро кој нашти текерентеске бајрамско ручко. Или пак е максимен те му кален бизото градине иншаламен планирина кале максимен машадика баги максим и сјамен ако некој керна пакетија за нова година дедом расија, амин иншала кера пакетија бајрамес. А да ме туме на закачинава са джемат, ме сум туме да презадоволно, одазивине на туме секогаш кога си јавно акција, каква дом туме на повикуинава, сар какера, со какера, иншала е максимен намукаја, а бизоте обрадуинали.
Allah neka dotme sekva hajri, ema komandat izvesti naftume, taj sa isjamen paluni teravija em paluno nokni namaz, taj sa naedre. Posem subota isjamen arifaneli, subota isjamen samo jacija, ему недела isjamen bajramsko namazi. Znači ja kažem, šajte dete čaleske, te penjake, ako tale kvasavko hali, madam dužnost sjen te i kereni familijarno veza preku celo veža. Mata džikerena dva zekatea te keri. Se dihen, o zekati talo pismali, a dva su i talo sa odlične pisali. Znači zekatea so čistinaja omali. Ангјани барвалите де зекјати, едноставно мелалите одвише таро паре дела, јакно пучили таро. Дали мелало барвалите када ме прави се ме пење? Значи, манен тумари ситуација, зекјате и фамилијата одлужна, дужно си сјаме нон-стоп те поможина. Ама и те дедале зекјати, то зекјати тало тама. Каскена не тама. Забранено и тало од чаво да теске дјакете дел, или обратно дате дел чавески личаке соске, а ке тали дужност цело живото те одржинете машкар пес. Тамам? Аллах нека дотме секоја хајру, Аллах разјату мела ва саллаллаху алейхи ва саллям. Allahumma salli ala Muhammad